Fastaghfaru li dhunubihim, pah minta sapora dek katu sana. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Benih cuma minta sapora tapi lako na iyambuin. Aniyat tak boleh boleh. Maka orang seketika dinto sapora tu sana sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Man tertepada kaula ajunan sehadir. Amin. Hadirin, Kanjeng Nabi kak dinto maksum kak. Tak toman andi tusah Kanjeng Nabi ni ke maksum, tak toman andi salah. Tak ada tu sana sekali. Keng Kanjeng Nabi dalam sehari semalam maus istighfar tak korang dari petong bolo kalih. Persis benreng turjan. Tu sana tak korang petong bolo. Jagela pada. Keng tak toman macam istighfar. Ya macam istighfar dak magulaban sampean jak sibuk. Mun kati kiai asal lu antasbih. Mun ngak gulaban sampean asal antasbih. Atal-talan jengi